etindzabeni letiphuma enkantolo kusuke umfatana lotenzisile ku one room wasesteki kaShoba lokungitipho Nzimanze nangathwala simakadla senhloko lenkelenkele ayawushona endlini kaboyfriend nakafika lapha endlini uthola kulele situfuza igwava juice lenhle kabi wathukuthela wagana lunwabo nguye loyo inhlitiyo seyigizitela ishayile etulu agijima aqonze estofini ayawumaka lemanti labilako emanti ekubonza liphalishi abuye atawubilisa le ntombatana ebhonqule ihambe yawulala esibhedlela tinyanga manje bodokotela solometama kuyiphesha imanje ke imgwebe 10 years noma 10,000 ifayini kuwathukuthelisile ke madodza lokho ukuthi kube manje imanje ivele yamnika nje lo 10 years ukuthi ahlale ejele ate usanguluka ngoba kude sono sekuthi lijaha liganwe intombi lenhle kunaye ngoba phela impilo ithi sisuke emandleni sihlale emandleni nale boyfriend ke be upgrade isuke entombini lembi iya entombini lenhle kanti ngetuluko konke le ntombi phela imgane ngoba yehlulwe ngilamagama lamnanzi lakhulunywa ngilo boyfriend le ehlula yena lo tipo lo aze ayigane le boyfriend ngetulu kwaloko futhi ingwenyama icetha kushumayela ngeagape lokuyi unconditional love le ntombi nabe ifanele ibonge yona ukuthi boyfriend so uganwe intombi lenhle siyanekhuta neti inkomatana lenihamba nodenzisa emqashweni siyevana na.